Thokozani bogogo nomkhulu. Gama uVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhla kacela imoto ebheka bonke abamcalayo. Bogogo nomkhulu siyakhuluma, siyathetha, siyabulela, siyabuwa. Igojana lamanzi leli uvusa umuzi. Angisavusi umuzi wakamama nobaba kuphela, manje sengivusa nemizi yamanye amadoda nabo mama. Bogogo nomkhulu, namhlanje sikhuluma ngendaba ebaluleke kakhulu, indaba yedlozi elibi. Idlozi elibi liyidlozi elithi malifane nobuthakathi, liyinto ethi mayifane nesilwane, ngoba idlozi lelo lisuke lilibi. Uma sikhuluma ngedlozi elibi, sikhuluma ngedlozi mhlambe ngomuntu owayephila emhlabeni, umuntu wayelwa izimpi, umuntu wayebulala abantu. Uba yidlozi elibi loyo muntu loyo. And then umuntu mhlambe wayephila ejele, angasi into yanto nje emhlabeni, awumuntu nje ophilayo emhlabeni kodwa angabi nosizo. Uba yidlozi elibi. Umuntu obeyangaganiwe noma obeyangaganile, uba yidlozi elibi naye loyo muntu loyo. Umuntu obeyanganabantwana, angatholi abantwana, naye uyaba yidlozi elibi. And then kunezindlela nezimpawu ezenza ukuthi ubone ukuthi lo muntu bekangasi umuntu mhlambe, noma mhlambe lo muntu uyidlozi elingekho right kimi, ngoba makahamba sekangale kwelamathongo uphinda abuye futhi. Athi mayebuya abuye sekahlala komunye lana emndenini, mhlambe ngaba umzukulu, ngaba umunye, mhlambe ahlale sekahlala kwe ambatha, bese izinto zalowo muntu loyo ziyashintsha. Yabona umuntu owayethakatha asaphila emhlabeni, aphatha imithi emibi, asithi mhlambe ngaba isangoma, ngaba inyanga, ngaba mhlambe umuntu nje obekaphatha imithi engekho right, loyo muntu loyo uphinda abuye lana emhlabeni futhi azofuna ukwenza izinto zakhe bekazenza, obekabulala uyohamba aphinda ababuye lana futhi ayibulale futhi. Obeyanganabantwana, lo azomhlala ngeke abe nomntwana, nalo obeyangaganiwe naye kanjalo. So manje ke umuntu onjalo simbona kanjani, noma idlozi elinjalo silibona kanjani na? Idlozi elibi uzolibona kakhulukazi emaphupheni. Mawuphupha lowo muntu lowo makafika kuwe, uyazifihla, akazibonakalisi lowo muntu loyo, uyazifihla. And then makazifihla awumboni, ungabona omunye mhlambe umaziyo kodwa yena ungamboni, ubona ukuthi hayi lo muntu ngathi uzifihlile, wazi ukuthi lowo muntu loyo uyidlozi elingekho right. Futhi ke nansi enye ngikhumbula, yabona umuntu oshona ngengozi yemoto, lowo muntu loyo thina sikhule kuthiwa akangeni ekhaya, and futhi le ngozi leyo iyavalwa. So uma kuvalwa ingozi, umuntu ushonele ngaphandle lena endleleni, bese ke nanibene mfake ejardini, loyo muntu loyo ubuya abe yidlozi elibi. Ngayenza ivideo ngelinye lamalanga, ngathi mina la kuNgoma Yeza TV, ngathi mina idlozi alilahlwa, liyagezwa. So namanje sasekuleyo ndaba leyo. So manje ke lo muntu loyo obekahambe ngengozi uba yidlozi elibi, kodwa iyalunga into yakhona. Manje ke sibuya lapha emaphupheni ukuthi umuntu umbona kanjani. Uyazifihla kokuqala, angafuni ukuthi abonakale, avele ebalazweni ukuthi ungubani makafika kuwe. Loyo muntu loyo uthi makabuya kuwe akumbatha, bese wena ube ngathi unesiqhitho, ube ngathi wena awuthandwa abantu, ngathi abantu bayakuzonda, ngathi inhlonipho ayisabi khona phezu kwakho. Umuntu athathe ngendelelo, wazi ukuthi lo umbethwe yidlozi elingekho right, elingekho clean, idlozi elibi. Bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyaphupha, uphupha ulele nomuntu, mhlawumbe ngaba umuntu wesilisa, ngaba umuntu wesifazane, lo muntu lo akumoshele izinto zakhe, akumoshele umshado wakho. Iwazi ukuthi yilo muntu wayengaganile. So ungena wena ukuthi wena masofika wena unomuntu wakho wena ekumele ngabe uyajabulisana naye, kodwa bese kungasenzeki lokho ukuthi nijabulisane.
ngaleyo ndlela leyo ngoba yena makafika ufika ngokuqhitha uyathatha uyahliphiliza nje hliphiliza so manje uzolala nawe ukwenzeleni ukwenzela ukuthi mase kungena lo wakwakho lona bese ke kube ngathi wena ulele nomunye umuntu before noma mhlambe makube uyindoda amandla awasabi khona ngoba yena ufikile wawathatha aziphendule umuntu wesifazane aziphendule umuntu wesilisa. Omunye futhi simbona ngokuthi athi makeza kuwe eze ngendlela engqolile angqolile kuwe mhlambe impahla ngathi zidabukile mhlambe ungqolile nje vele noma mhlambe impahla zakhe ngathi zinamagazi wazi ukuthi lowo muntu loyo uzoba inkinga kuwe ngoba uza kuwe ngaleso sikhathi leso uyakhala kuyakhalwa kunesikhalo esikhona phezu kwakhe and then ukhalela kuwe so wazi ukuthi idlozi lelo alikho right idlozi emele ngabe liyagezwa lilungiswe libe right and then omunye futhi uzombona ngokuthi njalo wena ungena einkingeni ungena wena emajele njalo bathi hayi ufuze umalume wakhe hayi ufuze umkhulu wakhe usibereketshana hayi ufuze uzibani wazi ukuthi lo muntu abathi umfuzile vele basuke babona ukuthi vele wena ungenwe nguye and njengoba akungenile so vele naye uzokwenzisa lezo zinto lezo owayezenza yena ngoba ukuthi makabuya la abuye kuwe ahlale kuwe kwesinye isikhathi uthola ukuthi mhlambe uthatha isikhwama sobunyanga isikhwama uyahamba uyothwasa uyoba isangoma ubogobela lezi zinto wayezenza yena uzozenza nawe ngoba makuwe bekanesikhwama esimbi vele nawe uzothola isikhwama esimbi isikhwama ozosithatha vele uzoba isikhwama esihle nesikhwama esimbi vele and uzoziqhenya ngalokho wazi vele ukuthi unedlozi elimbi vele ngoba vele lowo muntu lo akahlanjululiwe akekho right ngoba lo mkhulu wayengenile noma lo gogo wayengenile noma uanti noma uzibani masekabuya kuwe ubheka lenhliziyo vele le ukuthi ngathi iyahambelana nenhliziyo le ngathi hambelana nenhliziyo yami ngathi ziyahambelana so ithi ingene kuyo ngoba zonke izinto nezithunywa zingena kanjalo babheka kubhekwa lenhliziyo lo uNkulunkulu naye vele kuphatha inhliziyo le yayizwa lento manje ke lezi zinto ziyalunga idlozi liyahlanjululwa ngaphambi kokuthi ulithathe yabona mangabe umuntu mhlambe ongathwasi onganamsebenzi mhlambe okusebenza ngabantu umuntu nje mhlambe ophila emhlabeni ufuna izinto ufuna inhlanhla uyakwazi ukuthi mawusondele ebantwini abafana nathi so thina bese siyahlolela si check ukuthi yini lento lena faka ejele yini lento lena wena ekwenza uthulale nesilwane yini lento eyenza ukuthi umshado wakho ungahlali yini lento eyenza ukuthi wena ungathandeki ngoba nanoma sowugeza kodwa kuyafana ngoba lento kumele ingene straight siye phezukwayo ingako ke thina saphiwa amanzi thina esaphiwa umfula izinto zivele nje zibe right ngoba uma uhambile waya emfuleni ayikho into ezosala kuyosala wena kuphela bese wena ungene ungqolile uphume uclean ngoba sithatha lona ledlozi lesitshela ukuthi abona ke namhlanje siyogeza wena namhlanje sokuhlambulula angeke lijike ngoba vele uma liza kuwe idlozi lifika ngalomqondo loyo ukuthi ngifuna ukukwenzisa lezo zinto lezo engangizenza mina mhlambe ngifuna ungigeza ngifuna wenzeni ngifuna uthakathe ngifuna ungabi nabantwana nawo uyakwazi ukuthi uhambe uyophahla uthi uma uqeda ukuphahla bese uyahlambulula awuphahli kuphela ngoba ukuphahla kwakho kuyafana nokuthi uyakhuluma nje so uma uphahla uncenga nalaba abanye abamkhuzayo ngoba nangali kukhona abamphethe bayamkhuza bayasho ukuthi yimbi lento oyenzisa umntwana yimbi lento oyenzisa igojwana bese ke nawe uyakwazi ukuthi athobeleke ucela nalaba abanye laba seduzane kwakhe abamphethe naye afike ngalo abathola ukuthi noma bancengele yena ukuthi izinto zibe right abe umuntu omuhle kube right ezinye ke azisadingeke mhlambe umunye umthanda zidinga ekhaya kini zidinga ekhaya ukuthi kuhlanjulwe ekhaya lakho kudinga ukuthi kugezwe umndeni wonke ukuze izinto zibe right ezinye izinto igama uvusi uMabunda umhlaba uMabunda umuhla kacela umuntu ubheka bonke abamcalayo ngiyabonga ke nalabo abasubscribeile kuNgomayeza TV siyahamba kakhulu kukhona lo msakazo omkhulu kakhulu waseMpumalanga kuthiwa iKCRS FM iNkangala Community Radio Station
bogogo nabomkhulu nami ngiye ngathi ukuthola lelo thuba lokuthi ngihambe nami lo lwazi leli enginalo nami ngiliphe abantu baseMpumalanga. Ngiyacela ke nina abantu baseMpumalanga nihlale nje emsakazweni njalo ngosonto ngo-12 emini nibuke noma nimamele lolu hlelo leli iKSRS FM ngezemiraro. Nina abantu baseMpumalanga, ihlelo lithi ngezemiraro noVusi Mabunda. uMhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Igojwana lamanzi uVusi umuzi. Angisavusi umuzi kuphela, sengivusa imizi neyamanye amadoda. Thokozani.